Nasyam hasoman, malas suhurta. Boy use pajuppa hita banyak cara pamalas suhur. Bani channel YouTube Bahasa Simalungun. Pai mebugi hita hata ni Tuhan. Martonggo mahita mangindo pambobayon ni tondoy na pasing. Martonggo mahita. Ham ale Tuhan bani panorang on. Ijalo hanami tongon malas niur na humbamu. Jana nalahoman jalo hatamu hanami Bapa. Ulungatemu tambakon hamma hapentaran rosigogo ni tondoy mo na pasingin. Seboy hanami tongon ni bagas pokot ni uhur. Manjalo pakon mangarusi hatamu pakon makaposayai. Bagas Kristus Yesus terima kasih mabamu Bapa. Amin. Nasyam hasoman renungan bata sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat na marjudul Songon Indung ni Dayok. Maronjolan bani Lukas 10 ayat 31 das kubani ayat 35. Jalan nats nagabe pusat permenungan bata ay mahumbani ayat 34 na makatahon Jerusalem, Jerusalem, si bunuh nabi-nabi anjan si pargijik bani batu halap masinuru marayak ham. Gatido namin si hol patupon ku anakmu songon indung ni Dayok na patupuhon anak ni putoruh ni habong. Lukas 10 ayat 34. Nasyama soman. Adong sada kisah pasal sada rumah na terbakar. Janah namangyan kon rumah ay mangidah sada indung ni Dayok na dom mamosong terbakar. Ternyata ito ruh ni habong ni Dayok ay adong anak-anak ni Dayok ay na selamat. Indung ni Dayok ay rela mati demi anak-anak ni. Kristus pe songon indung ni Dayok ay do na makahulungi pakon napatupuhon anak-anak ni na doma mambur merah. Panggoranon diri ni songon indung ni Dayok manggambarhon diri ni Kristus secara feminim. Itong-atongah ni buhay gambaran pasal Tuhan na cenderung bersifat maskulin. Gambaran pasal Tuhan memang seharusnya melewati batasan gender. Ia ay manay bata trinitatis sebagai Bapa, Anak, pakon tondoy na pasi. Hadirin ni Tuhan ay maholong. Bapa makaholongi anak, pakon tondoy na pasi. Yan na sebalik ni sehingga gabi holong perikroresis ay manasaling mendiam tapi lang maragu. Ala ni Aido na bata mampu makahalongi realitas tinopa iluar ni diri ni. Bagas Kristus ay mamarhite silang. Tuhan makahalongi jolma marhite na manggalangkon diri ni. Setiap orang tua ay maindung na manramotkon pakon manjaga haluahon ni anak-anak ni. Aporluan bani holong, pendidikan, pakon pembentukan kepribadian porludo ikoki. Anak-anak na iparorot hita, maningun iajar untuk berlindung ibagas naungan holong ni Kristus. Ulang mangutamahon prestasi duniawi, sehingga paturutkan pendidikan hapor sayaon. Ase anak-anak boy bertumbuh pakon mangidangi Kristus umbani gokni ohor. Amin. Martonggo matita. Jadi itu pamabamu Tuhan na doma parsapkon hanami. Bahasa ihaulongi hamdo hanami Bapa. Sunai Tuhan Yesus Kristus sunai tundimu napasingin makaulongi hanami ganupan jolma. Tanpa mempedahon ise hanami. Tuhan sonay dohoma age ibagas panorangon tongtong do hanami mangelekon hubamu pargowi hama nami marhite tondi munapasinin si hanami petongon selaku orang tua boy pateridah kon polong marite mendidik sedia lang pitah pendidikan dalam hal pengetahuan. Tapi hapor sayon sedia boy homa selamin bertumbuh janah toguh hubamu Tuhan janah goluh nami petongtong
mandalankon harusum. Ibagas Kristus Yesus, malasuhur nami Tuhan, jana terima kasih tanami. Amen. Nasyam hasoman, sonai marenungan batas sadarion. Lang lupa hita, like, subscribe, jana bagihon hita, uwani hasomanta. Marhite na sonai, do madihut kita, manutkoli, or jape kabaran injil, riapa kon yekabe. Tuhan ta Yesus Kristus ma, ang mamasu-masu hita aganuan. Oras.